warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Kembali lagi di channel Watere. Video kali ini kita akan menikmati suasana malam di pedesaan sambil ngeliwat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Watere. Semoga berkah buat kita semua. Salapan genep tambah partai 11. Tiba-tiba turun hujan. Oh, yang segar. Ulah lah. Di mana Tarsina? Hujan-hujan kita disuruh ngambil daun pisang. Alus. Hah? Kata nyamuk deui. Kakar nyamung deui. Kembali kayak mana nyamuk? Kitu we lup. Ah, lupa. Kayak namanya nyamuk tuh. Enak halus. Aya. Kita tunggu liwatnya matang. Tinggal pala mas dah. Hah? Pala. Bonyok.
Kayak gitu kering tuh kan. Ajak terus keluar. Ajak. Bismillah. Nah. Berhubung kita mau makan, kita tutup dulu vlog buat hari ini. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.